the idea here was to collect as much as we can. Very many, even 2,000 if we can. So that's why we are collecting of results, of supporters. Okugamba ebi Justice Simon Byabakama yabakuliremu akakiiko akarukuhuririza kwetombito kwabo bona abarikujuna n'ekitongore ekyo by'okuteera akaruru barikugira ngu ekitongore eki kikabanemesa kwehandikisa okwesimbaho aha ndengo ezirikwahukana barikwekwasa ebintu bikye. Then now I got a telephone number of a lawyer who was helping me. Byabakama najangwa akakiiko aka kiine okwikiza enshonga ezabo boona abarikwetombyita ngu akakiiko aka kakabalemesa okwehandikisa eki Justice Simon Byabakama Mugenyi arikugira ngu baherize kweta abo boona bahireyo kwetombyita omu kitongore okureebeka ngu bagonjoora enshonga egi. Waliwo abeemulugunya nti baagaanibwa okuwandikibwa okusunsulwamu bwe bagenda mu bitundu bitalimu by'eggwanga mu kusunsulwa kwabadde wiiki ewedde ng'amateeka bwe gatulagira gatugamba nti tulina okuwuliriza ensonga zonna eziba zivudde mu ebikwata ku emitendero gyonna gy'okulonda. N'olwekyo ffe ng'abakakiiko abagobera amateeka twayise abo bonna abatuwandikira nga balina okwemulugunya. Byabakama nashobora n'obugabe bwa buri muntu weena owaabire arikwenda kwesimbaho akaremesibwa okurugayo n'enshonga ezarukayo okureebuka ngu yatunga oburinganiza. Kati buli omu alina ensonga z'alambisibwa. Yes, dembe lyo okusunsulwa okuwandi naye singa otuukiriza buli kimu kyetaagisa naye oyinza okuba n'osanga nti oli yajja kuteerereza. Omulingo nigwo gumwe Justice Simon Byabakama yashobora n'aha nshonga aha bwaki bonka ekitongore babasikire kutwara ebyokwerinda omu itendekye lya UPDF kaweeweta okubaasa kubabangura omulingo kukuba kutwazamu omukuumo obusingye omu bwire bw'akaruru. UPDF kaweeweta ba political commissars okuva mu divisions, battalions, units zonna za UPDF nga tubanyonyola kuvunaanizibwa bwabwe bwe balina omukulaba nti tulina akalulu k'amazima n'obwenkanya ate nga ka emirembe ne tukwogera ku abantu kibadde boogerako nga beemulugunya nti ab'ebitongole by'okwerinda oluusi baleeta eryanyi lingi mu byokulonda ate ne kirabika nti be bakulira omulimu gw'okulonda. Bo ahari abo bamwe abarikwetombyitwa abokulemesibwa kwehandikisa aha kuhayahanira entebe y'obwa chairman w'entebe ya Katana muri Shema District bareebwa aha mbuga z'ekitongore ky'abe by'okuteeza obururu bizire okubanza kwayo okwetombyitwa kwabo. N'okutwabire nitubareeba aha muheru bagumana batubuzabuza aha muheru bagira ngu emikono tiyahika kandi bareeba ngu batupuringa abakuba twije orwakana nomination z'uko rwakatano bagumana batugira ngu turiyo tuverifyinga bamwe ebizibu bingi kandi nateganisibwa kandi tenayikirizibwa okwehandikisa. Ensonga eyo bampire ensonga bakanyoreka ngu amazina ganje agari aha ndagamuntu tigarikushana nagari omu kitabu ekyabateezi bakaruru. Obwire obu chairperson w'entebe ya Katano Shema tumwijuke aho niho yajumira ekikorwa ekirikugambwa ababiire bamwesimbireho okugenda nibagamba nguwe akagurira b'ekitongore ekyo by'okuteeza obururu okubaasa kuremesa Mukundane Edgar okwesimbaho ngu arabeho atiine kyakanisa. Majorly that's that abokuba okunarebire nibantwariza n'okwemikono nagirundine bakanga kunominatinga ekyo kikoreka ngu hiine kibabire bashitamire mbwenu tenamarwa niruka nazo mu electoral commission nahandika petition na roya wanje twahandika petition tukuhakanisa okugira ngo badeclaring ngo nabire nyesimbire nawe nkano opposed kandi nyo bakagira ngo tinkwikiziba kwesimba. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirano aha bwa Tayari West omuri Kampala.